azi kuri African Domaine tubasuhuje aho muri hose hatandukanye. Aya ni amakuru ya African Domaine, amakuru turababwira ko mu Rwanda ubutaka buhingwa bwiyongereyeho hegitari zisaga ibihumbi 50, naho hanze y'u Rwanda turababwira ko AFC 23 yamaganye ibitero bya FDLR ku Banyamulenge, naho guverinoma ya Sudani yamaze guseswa. Hanyuma muri Nigeria abantu 22 bapfuye bavuye mu birori bya siporo, naho umudepite w'Uburusiya yise Ukraine igihugu cy'ibyihebe. Hanyuma rero twizera ko aho muri hose mukomeje kugubwa neza. Iyi ni African Domaine, umaze kugeraho wibuka gukora subscribe. Reka tuze mu mwanya mutoya turambura aya makuru. Ikaze ku makuru yacu ku buryo burambuye mujya kugezwaho nanjye Adi Rwanda. Aya makuru rero reka tuyandikire mu Rwanda, aho u Rwanda rwateye intambwe ishimishije mu buhinzi, aho ubutaka buhingwa bwiyongereyeho hegitari zisaga 50 mu gihembwe cya mbere cy'ihinga cy'uyu mwaka wa 2025 ugereranyije n'uko byari bimeze mu mwaka ushize wa 2024. N'ibarura ry'ubutaka buhingwa ryo muri uyu mwaka wa 2025 Season Agricultural Survey ryagaragaje ko ubutaka buhingwa muri rusange bubarirwa muri hegitari 1,183 mu gihe ubutaka buhingwa bwari hegitari 1,128 mu gihembwe cya mbere cy'ihinga mu mwaka wa 2024. Ibyo bikaba bivuze ko habayeho kwiyongera ku butaka buhingwa ku kigero cya 3.9% uko bwiyongera ku kwiyongera ku butaka buhingwa kujyana n'ubuhinzi bwombi, yaba ubw'imyaka yera mu gihe gito ndetse n'imyaka itinda mu murima, kuko hari hegitari miliyoni imwe n'ibihumbi 19 zihingwaho imyaka yera vuba, na hegitari miliyoni ubwo ni ibihumbi 492 zagenewe imyaka itinda mu murima. Hanyuma rero ikindi wamenya, hari ibyatumye umusaruro uzamuka no gukoresha uburyo bugezweho ubuhinzi, gukoresha imbuto z'indobanure no gukoresha ifumbire mu mirima mu gihembwe cy'ihinga cya 2024. Abahinzi 39.7% bahinze imbuto z'indobanure, mu gihe bagera kuri 89.1% bakoresheje ifumbire mu murima yabo. Hanyuma rero gahunda za leta zifasha mu rwego rw'ubuhinzi, hari za gahunda zo guhuza ubutaka no guhinga ibihingwa kimwe kibaranye n'ubutaka. Hanyuma rero hakaba kuvomerera cyangwa se kuhira imyaka byatumye ubutaka buhingwa bwiyongera. Ingamba zijyanye no guhangana n'ihindagurika ry'ikirere, guteza imbere ubuhinzi butangiza ubutaka no gufasha abahinzi kubyaza umusaruro ubutaka butari busanzwe bukoreshwa neza uko bikwiye. Kwiyongera rero ubutaka buhingwa mu Rwanda no kwiyongera kw'ibiribwa ni intambwe ikomeye cyane mu rwego rw'ubuhinzi mu Rwanda, kuko bijyanye no kuzamuka kw'imibereho myiza y'abahinzi, gukomeza kongera ishoramari mu bikorwa remezo bifasha mu buhinzi no gukomeza gushyigikira abahinzi ni ingenzi cyane mu rwego gukomeza kugera ku ntego yo kongera umusaruro w'ibikomoka ku buhinzi n'ubworozi. Mureke rero ayo makuru tuyakomereza kwa rivugwa hanze y'u Rwanda, tugiye kuyakomereza ihuriro AFC 23 ryamaganye ibitero by'ihuriro riri mu mutwe w'iterabwoba wa FDLR, ingabo za Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo
z'Uburundi Wazalendo mu bice bitandukanye bituwe n'abanyamurenge mu ntara ya Kivu y'Amajyepfo nk'uko byasobanuwe n'umuvugizi wa M23 kuri uyu wa kabiri Kamena 25. Ibi bitero byagabwe mu bice bituwe cyane kuva tariki 23 kugeza kuri 29 Gicurasi 2025 birimo Rugezi muri teritwari ya Fizi na Mikenke muri Warungu. Yagize ati muri Rugezi FDLR FARDC n'ingabo z'Uburundi zikorera muri Kizura na Rurenge byagabye ibitero byatwaye ubuzima bw'abantu. Yasobanuye ko muri Mikenke na Karingi hagabwe ibitero n'imitwe yitwaje intwaro ya Wazalendo isanzwe ikorera mu gace ka Kipo na Zero muri Bijabo na Bibokoboko. Hagabwe ibitero n'ingabo z'Uburundi zifatanyije na Wazalendo. AFC M23 yatangaje ko ibi bitero byose byapfiriyemo abantu benshi bishyira barokotse mu bibazo bikomeye cyane. Hanyuma rero aya makuru tuyakomereze muri Sudani y'Epfo, aho muri Sudani y'Epfo Minisitiri w'Intebe mushya wa Sudani Kamila Idris kuwa mbere Kamena 2025 yasheshe guverinoma y'iki gihugu nyuma y'umunsi umwe arahiriye iyi nshingano. Kamili yagizwe minisitiri w'intebe tariki ya 19 Gicurasi. Mu ndahiro ye yavuze ko azibanda ku gushyira imbere amahoro, umutekano no kongera kubaka Sudani nk'uko byatangajwe n'ibiro ntaramakuru SUNA byo muri Sudani. Ntabwo Kamili yasobanuye igihe azashyiriraho guverinoma nshya, gusa Sudani yayoborwaga na guverinoma y'inzibacyuho kuva mu Ukwakira 2021 ubwo General Abdel Fattah al-Burhan yakuragaho guverinoma yari iyobowe na Abdallah Hamdok wasaga. Hanyuma rero nyuma y'aho guverinoma ya Hamdok ikuweho umwuka mubi waratutumbye hagati ya General Burhan ndetse na General Mohamed Hamdan Dagalo ndetse washinze umutwe witwaje intwaro wa RSF Rapid Support Force ubyara intambara yeruye muri Mata 2023. General Ahmeti yateguje ko mu gihe General Burhan yashyiraho guverinoma nshya ya Sudani, RSF nayo izashyiraho guverinoma yayo. Hanyuma rero turi mu makuru arimo kuvuga muri Nigeria, aho leta ya Kano muri Nigeria yagize uyu wa mbere umunsi w'icyunamo nyuma y'uko abantu 22 baguye mu mpanuka yo mu muhanda ubwo bari bavuye mu iserukiramuco rya siporo ryabereye mu majyepfo y'Iburengerazuba bw'iki gihugu. Abakinnyi, abatoza, abayobozi, umuganga n'umunyamakuru bari bapfuye ubwo bisi yari itwaye ikipe yarengaga umuhanda mu gace ka Dakastare kari mu birometero 20 uvuye muri Kano. Kuwa gatandatu abandi bantu 9 bakomerekeye muri iyi mpanuka, mu gihe undi muntu umwe wari muri iyo bisi ntacyo yabaye. Iri tsinda ryari mu rugendo rw'ibirometero 1000 rivuye mu birori by'iserukiramuco bya siporo ku rwego rw'igihugu ryabereye i Abekuta muri leta ya Ogwani. Byasojwe kuwa gatanu. Umuyobozi wa komisiyo ishinzwe siporo muri Nigeria Shehu Diko yavuze ko impanuka yabaye ari umunsi w'agahinda muri siporo ya Nigeria. Yakomeje agira ati twababajwe cyane n'ibi byago byabaye. Abakinnyi batanga icyizere n'abayobozi bihebeye imikino bitangiraga iterambere rya siporo muri leta no mu gihugu. Kubabura ntacyo twabigereranya. Iri serukiramuco rya siporo ryo muri Nigeria ryabaga ku nshuro ya 22 y'umwaka. Ni rimwe mu bikorwa by'ingenzi ku ngengabihe ya siporo muri Nigeria, aho rigamije guteza imbere ubumwe, ubukangurambaga mu rubyiruko no guteza imbere igihugu binyuze mu mikino. Impanuka yabaye yapfukiranye ibyishimo by'ikipe ya leta ya Kano
yari yegukanye imidari 29 ndetse bamwe mu bayitwaye bari mu bitavye Imana. Hanyuma rero Imana ibahe iruhuko ridashira. Munyemerere rero aya makuru yacu tuyakomereze mu makuru arimo kugenda avugwa hirya no hino mu isi, aho aya makuru tugiye kuyakomereza kuri uyu mudepite w'Uburusiya yise Ukraine igihugu cy'ibyihebe. Ni umudepite mu nteko ishinga amategeko y'Uburusiya witwa Andrew Karitaporov yashinze inzego z'ubutasi gutegura igitero gikomeye cyasenye ikiraro mu gace ka Bryansk gahitana barindwi. Avuga ko ari igikorwa cy'iterabwoba kigamije guca igikuba mu baturage b'Uburusiya no gushotora ubutegetsi bwabwo mu gihe impande zombi zitegura ibiganiro by'amahoro. Ku mugoroba wo kuwa gatandatu nibwo habaye impanuka ikomeye ubwo ikiraro cyasenyutse kigwira gari ya moshi yari itwaye abagenzi bagera kuri barindwi barapfa, abandi barenga 97 barakomereka. Hashize amasaha make ikindi kiraro cya gari ya moshi mu karere ka Kursk nacyo cyararidutse hakomereka wari uyitwaye n'umwunganizi we Depite Andrew Karitaporov uyobora akanama gashinzwe igisirikare mu nteko ishinga amategeko y'Uburusiya yabwiye ikinyamakuru Swoti ko ibi bigaragara ko ari ibikorwa byakozwe n'inzego z'ubutasi za Ukraine. Ibimenyetso byose biragaragaza ko Ukraine ari igihugu cy'ibyihebe. Yakomeje avuga ko ibitero byabaye bidafite agaciro mu rwego rwa gisirikare, ahubwo bigamije gutuma Uburusiya burushaho kurakara no gutera ubwoba abaturage. Avuga ko inzego z'umutekano z'Uburusiya zatangiye iperereza kugira ngo hamenyekane ukuri n'icyateye ibi bitero. Yagize ati ibi byose ni uburyo bwo gushotora Uburusiya mu buryo bw'ubugome hagamijwe gutera ubwoba abaturage no gutuma igihugu gikora ibidakwiye mbere y'ibiganiro, ariko ntibizabahira. Komite ishinzwe iperereza mu Burusiya nacyo yasohoye itangazo ku cyumweru rivuga ko ibyo biraro byombi byaturikijwe. Ni naha dusoreje amakuru yari arimo avugwa hirya no hino ku isi, ariko nanone mbere yo kugira ngo aya makuru tuyashyireho umutemeri, munyemerere tubagezeho iyi nkuru iri kuvugwa cyane nayo, aho umugabo yatwitse abantu 8 bari mu myigaragambyo yabifatanyije n'imfungwa z'abanya-Israeli zafashwe n'umutwe wa Hamas. Umugabo w'imyaka 50 witwa Mohamed Soleiman yaketsweho gutera ibisasu bitwika mu kivunge aba bantu bigaragambyaga mu rwego rwo kwifatanya imfungwa zafashwe na Hamas. BBC yanditse kuwa hagana saa 7 z'amanywa uyu mugabo yari afite ibisasu mu maboko yombi atangira kubitera mu bantu avuga ngo mubohore Palestina. Mohamed Soleiman ni umunyamisiri wageze muri Amerika afite ibyangombwa, ariko 2022 visa ye itarangira. Abakomerekejwe bari mu kigero cy'imyaka 52 na 48 barimo abagabo 4 n'abagore 4 bahise bajyanwa kwa muganga. Ikigo gishinzwe iperereza muri Amerika FBI cyatangaje ko iki gitero gifatwa nk'icyaha gishingiye ku rwango, ariko ari n'igikorwa cy'iterabwoba. Imyigaragambyo yo kwifatanya n'imfungwa zafashwe na Hamas muri leta ya Colorado iba buri cyumweru. Mwakoze kudukurikirana aho muri hose hatandukanye, tubabwira ko muri USA ibintu birimo kuvugwa nuko umunyeshuri yakumiriwe mu birori bisoza amasomo azira gushyigikira Palestina. Mwakoze kudukurikira muri aya makuru twari turimo kubagezaho arimo kugenda avugwa hirya no hino mu isi. Twizera ko aho muri hose mukomeje kugubwa neza. Iyo ni African Daily Domain. Twizera ko mukomeje gukora subscribe muri benshi
kandi tubashimira ko mukomeza kubana natwe mu biganiro nabwo tuba tubategura. Mukomeze mugubwe neza, twongere duhure mu biganiro n'andi makuru turimo kugenda tubategura. Mukomeze kugira ibihe byiza, Imana ibane namwe.